Vlasnik kompanije, gospodin Rex Mon, dobio je titulu počasnog doktora filozofskih nauka. A zbog čega je to tako? Šta nama pruža marketing plan? Ispričat će vas jedan gospodin koji je dugo u Foreveru, ima jako puno iskustva, ima svoju veliku grupu, odlično priča, jedino što je oženjen. Bora Ostojić. Bora, izvolite. Hvala svojim ovako divnom prodavanju, divnoj najavi. Evo ja ću u kratkim crtama da vam iznesem neke osnovne stvari vezano za marketing plan kompanije Forever Living Products na zdravlje. Kompanija, naime, ove proizvode ne izlaže i ne prodaje u marketima, u veleprodajama, oni se distribuiraju isključivo preko mreže saradnika. Znači, u našim veleprodajnim centrima, kao što je ovaj ovdje predstavništvo kompanije. Znači, imamo predstavništvo u 160 zemalja sveta gdje kupci mogu direktno, bez posrednika, da uzmu proizvode po najpovoljnijim uslovima. Da bi neko mogao da uzme ove proizvode bez posrednika, potrebno je da popuni formular ili pristupnicu. U gornjem dijelu pristupnice popunjava svoje podatke, u donjem dijelu pristupnice uvijek se popunjavaju podaci osobe koja vam je dala informacije o ovoj poslovnoj prilici. I to je sistem po kojem funkcioniše naša kompanija već 35 godina u 160 zemalja sveta. Da bi neko dobio pravo na plaćenu daljnu preporuku, znači mora da overi tu svoju pristupnicu. Overavanje pristupnice se radi tako što ćete sa tom pristupnicom doći u predstavništvo Forever Livinga i odabrati neke proizvode za sebe, i kada ste kupili proizvode za sebe, vi ste faktički overili vašu pristupnicu i postajete zvanični kupac sa popustom ili zvanični saradnik kompanije sa pravom da preporučuje ove proizvode u svih 160 zemalja gdje naša kompanija danas funkcioniše i radi. Kako to izgleda na početku? Kada se neko uključio i napravi prvu preporuku, recimo preporuči svojim komšijama da kupi ove proizvode. Ako se neko od komšija odluči da kupi 3 ove boce, on će otprilike kao početnik da zaradi recimo jedan kids. Ne znam da li ga ovdje. Ispred prst. Znači kids. Eto, to je otprilike početnička neka zarada. Ja mislim da je sasvim ok ako ste uključili jednu osobu, kupila 3 boce za sebe da ima za mjesec dana, vas je kompanija nagradila nekom protuvrijednosti ovog kica. Ako ste uključili 2 osobe ove sedmice, vi ste za sebe zaradili jednu bocu. Jednu bocu aloje. To je ono što je na početku. Za one ljude koji žele ozbiljan biznis, kompanija Forever Living tu ima sjajne ponude, sjajne stvari. Za ono ko želi da pokrene privatan biznis, ovdje nemate velikih početnih ulaganja. Samim tim nemate rizika. Što se tiče vođenja posla i poslovanja, imate vaše sponzore, ljude koji su vas doveli ovdje, i sa druge strane imate jednu veliku podršku kompanije Forever Living. Ovaj posao možete raditi od kuće, možete raditi iz naše centrale, možete raditi preko interneta. Ovaj posao je prilagodljiv svačijoj životnoj priči. Osnovno što ovdje donosi prihod, to je data informacija. Informaciju koju smo dobili, podijelili smo sa našim poznanicima, prijateljima. To je ono što je jako, jako bitno. Marketing plan koji se ovdje nalazi, Sonja je rekla, gospodin Rex Mon, vlasnik naše firme, dobio počasnu titulu doktora filozofskih nauka. Ovaj marketing plan primjenjuje se jednako u svim zemljama. Znači, jednako ćete biti plaćeni bez obzira gdje živite i gdje radite. Ovo je prilika za one ljude koji studiraju, da dopune svoj budžet, za one koji su zaposleni, a žele nekoliko sati sedmično da investiraju, da dopune kućni budžet, ili za nekoga ko želi da napravi veliki poslovni poduhvat, ko želi da izgradi veliki međunarodni biznis od ovoga. Vreme wellnessa tek dolazi, sve više i više su nam potrebni ovi proizvodi, sve više i više je potreban ovaj posao kao posao, a naša kompanija je izgradila jednu sjajnu infrastrukturu
Znači, gdje u svakoj centrali imamo i proizvode, svu literaturu, imamo naše menadžere koji su izuzetni u vođenju ovog programa. Tako da, eto, to je nešto što je važno znati, da imate jednu veliku i snažnu podršku kompanije Forever Livinga. Što se tiče poslovanja i načina, vi ćete, možete sa svojim ljudima koji su vas pozvali večeras ovdje da popričate o tome, pošto će Nena sad da nam napravi šejk. Moći ćete u međuvremenu dok budete probali šejk također da postavite neka pitanja koja imate. Inače, šejk je proizvod koji služi za regulaciju telesne težine ili očuvanje telesne težine. Ovdje izbalansirane su dnevne potrebe za svim vitaminima, mineralima, proteinima i vlaknima. Oni ljudi koji žele da održaju kondiciju koju imaju, oni dnevno je dovoljno da zamene jedan obrok svojim šejkom. Za onog ko želi da reguliše telesnu težinu, da skine malo masne naslage, on bi trebao da izbaci 2 obroka, a umjesto 2 obroka da pravi ovaj šejk. Ovaj šejk je proteini su sojnog porekla, soja je ekološki mnogo čistija od surutke, dodan je aminotein, enzimska formula, po tome smo jedinstveni u svetu i ovo je odličan program za rekreativce, odličan je program za sve one koji žele da skinu tjelesnu težinu. Tu također imamo i garsiniju i lin koji pomažu u održavanju jedne dobre fizičke kondicije. Pošto je Nena već počela da ovo pakuje, ja bih vas sada pozvao da se polako pridružite ovdje kod Nene. Ove stolice ovdje što su prazne, ima ih nekoliko, ja vam predlažem da sljedećeg četvrtka povedete vaše prijatelje i poznanike i sigurno će im mnogo značiti da saslušaju informacije koje će dobiti sljedećeg četvrtka. Hvala vam što ste bili prisutni.